Yes, bakunzi babohoka ukire turagarutse ni amakuru mu by'ukuri y'iki gitondo. Uyu munsi turi tariki 17 ukwezi ni ukwa 11 2025 cyangwa 2025, aho turimo turagana ku mpera z'umwaka. Ni amakuru rero tugenda tubagezaho yibanda kuri politike, diplomasi ndetse n'umutekano, tukababwira uko situation ziba zimeze muri aka karere, ndetse tukababwira uko ibintu biba biri kugenda byitwara. Nk'ubu ngubu rero tugiye kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu zombi, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umujenerali bita General de Brigade Chiviri, uyu nguyu niwe waje asimbuye General Gasita. Uyu mugabo nyuma y'uko ku munsi w'ejo yuriye kajugujugu akagenda akajya muri teritwari ya Shabunda, uyu mugabo hari hafi kugira ngo ahasige umutwe. Byagenze bite iby'uyu General Chiviri, uyu nguyu wagaragaye nk'umuntu urusha abandi kuba yarariye, wagira ngo hano imbere ye hateretse agahene cyangwa se wenda hateretse ikimasa, kuko yarariye maze imva inda iragenda kabisa iramukundira. Rero uyu nguyu inda ye yaragiye kuyisiga muri teritwari ya Shabunda. Byagenze bite? Tuze kubitega amatwi, tubaviri muzini muzingo operation yose uko yagenze yo muri Shabunda, aho uduce turenze 3-4 twamaze kuba tugwa mu maboko ya AFCM 23. Byagenze bite? Tera agatebe turaje tubive imuzini muzingo. Hanyuma sibyo gusa turi bugarukeho, turababwira nubwo muri Kongo hari ibyishimo yuko igihugu ikipe y'igihugu ikipe nationale yari imaze gutsinda igihugu cya Nigeria, imaze kuyisezerera muri match de barrage yo kuharanira kuzajya gukina cyangwa se kubona tike y'igikombe cy'isi. Byari ibyishimo mu bice bimwe na bimwe, ariko muri Rwitsakuku mu by'ukuri cyari cyitwa ikompora ryarimo rirasukwa n'umudede akoresheje drone zarimo zirabombarda mu gace ka Rwitsakuku. Byabaye sangapi? Byagenze bite? Nibyo tugiye kugenda dukomozaho nabyo. Hanyuma urugamba rwo ku munsi w'ejo rwarangiye rute muri axe ya Walikale, mu duce twagiye tubabwira muri Bukumbirwa. Byagenze bite? Uragiye kubimenya muri aya makuru y'iki gitondo. Sayo gusa turaza kuba tubabwira ku makuru ndetse yo muri Mweso, uko byagenze mu nkengero za Mweso nyuma y'uko icyitwa Wazalendo zo muri ANCDH ziyobowe n'uwo bita General autoproclamé. Uyu ni General autoproclamé bita Jean Marie, iyo tumugezeho tumuva imuzini muzingo ngewe n'abandi, hari igihe tuvuga tuti kuri mugabo yarazwiho ko yihigiraga utunyamaswa, yaje kuba umujenerali utekwe, umuhigi uhinduka. Iyi ni mobilité sociale iri ascendante, ni mobilité sociale descendante. Ntabwo tubizi, wenda babizi neza muze kutubwira ubwo buryo umuntu ashobora guhindura stati akava mu buhigi aba generali, ntabwo byoroshye. Hanyuma muze kunyemerera, si ibyo gusa turaza gukomozaho, turaza kuba tureba iby'ikibuga cy'indege cya Goma nabyo, turebe uko bimeze. Ikibuga cy'indege cy'umujyi wa Goma, aho Kinshasa yari yamaze kwibanda ku gatuza ivuga ko nguko byagenda uko ariko kose bo ngo baragifungura. Muya yaragiye, muramuzi kuri mikoro z'amaradiyo mpuzamahanga, ati twebwe ikibuga cy'indege kiracyari icyacerega, ati iyo ugira ngo ni icyabo ngo baba bataratangiye kugikoresha, ati twe twarakiborotse twaragifunze. Turumva ko AFCM 23 yamaze gusubiza. Patrick Muya yavuze utyo, Tshisekedi akaba yararyunzemo ati mbwiye abaminisitiri bapanga ukuntu ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa. Mwumve ukuntu AFCM 23 yabasubije. Ni amakuru bien sûr mwateguriwe nanjye mutaalamu wanyu Rafiki Kijana Machachari aka wako ni wako. Nyamuneka kuri Bohokire, ahangaha naho ni ahantu mu by'ukuri ni iwacu, ni mu mbere. Turabasaba, icyo tubasaba gusa ni ukudukorera subscribe, share ndetse na comment, ibintu bikakomeza kugenda neza cyane, bikaba munange n'ubundi, hanyuma ibintu bigakomeza. Ahangaha twari tumaze iminsi tutahagera, ariko twavuze tuti reka tuze naho tujye tuhanyuza buri kimwe cyose, amakuru yacu ajya ahanyura nk'uko musanzwe mudukurikira ahandi. Tangirire kuri operation y'uwo bita General Chiviri. General Chiviri bivugwa ko uyu mugabo yarusimbutse nyuma y'uko
ku munsi w'ejo muri teritwari ya Shabunda haberaga urugamba rw'amagasa. Habaye urugamba rw'amagasa muri Shabunda rutangiye rute? Nyuma yuko bageragezaga coalition, ubwo coalition ndimo ndavuga abadede, ingabo za CNDD-FDD, ubwo ni ingabo z'u Burundi, ndavuga abamerceneri, ndavuga interahamwe ndetse n'ingabo za leta. Abangaba muri rusange muzi ko hamaze iminsi hari operation zikomeye zaberaga mu gace ka Kibanda-Mangobo ndetse na Rubimbe. Ibyo bintu narabibabwira nabyo ati Rubimbe ebana ni moto kuri njanja kabisa. Ababwira nti ebana Kibanda-Mangobo hari kubera operation za danger, ariko ibyo ngibyo byarabaga AFCM 23 atariyo yagabye igitero. Ubwo rero noneho yagize iti ati mukunze kuduteranga Kibanda-Mangobo, banza mutekereza ko ariho twakubitiye fre, banza mutekereza ko ariho twamaze kwibloka. Ati rero katubereka ko byose ibijyanye na tactique z'urugamba tuzizi. AFCM 23 niko kudeborda, ntiyabacamo neza, irabadeborda, inyura ku ruhande ijya gucomokera. Katumbisome neza, banyuze bakonturuniye cyangwa basa n'abazungurutse defense ya Kibanda-Mangobo, bafungura banyura mu muhanda wo bita Kimbiri, umuhanda ugiye Kimbiri, barakomeza baragenda, barakomeza baradvancinga, bageze Kimbiri baragenda bahita bajya mu gace ko bita Ngolombe, basanga wazalendo babandi nababwiraga baraye Mutomboki, abandi nababwiraga barwana bumva ko barwanisha imiti, barwanisha amacumu, ngo biba barashe isasu bafata, bo ngabo bahita barasa dukomere, nta nubwo babonye n'ababatwara barabarashe, nta nubwo bigeze babona forces zo kuza kuhabavana. Forces za AFC zari ziri ku advancingana mu mitwe ya za wazalendo, ariko imbere hari defense zikomeye za FRDC ndetse n'abambare bo n'abadede, naho bita Evari, kwa Evari. Amakuru avuga ko bavuye Ngorombe bajya Isezia, bahita bagera kwa Evari. Utu ni uduce twose turi muri teritware ya Shabunda, uduce twose turi muri teritware ya Shabunda. Makuru tubwira ko M23 kimara kuhagera yari isa nkaho yamaze gukonturuna bye Kibanda-Mangobo na Rubimbe. Ubundi forces zari Kibanda-Mangobo na Rubimbe nta kindi bagombye gukora uretse kudashobora ku advancinga ngo bagende wenda bageza Kingurube, ahubwo bagafata amamoto bakata ibumoso berekera muri za Kamituga mu bindi bice muri axe ya Mwenga, kuko bari bamaze kubabuza inzira yo gukomeza. Uko nguko nuko byabaye. Nguko ukuntu uduce twa Mayamingi ya mbere, Mayamingi ya kabiri forces zari zasigaye hanga Kibanda-Mangobo bari bayigabanye, zahise zi advancinga zigakomeza zikagenda zigafata intuza ya mbere, Mayimingi ya mbere, Mayimingi ya kabiri, kubera ko iforce zari zanyuze hariya zari zamaze kugera kwa Evari. Amakuru atubwira ko inkomere zitagira uko zingana ziri kwa Evari. Operation rero y'uyu mugabo hari igihe nibagiwe hamwitaranya na Mwako, kuko Mwako niwe basimbuye uyu nguyu Kiviri. Kiviri muramwibuka niwe wakoresheje inama aravuga ati twebwe gahunda tugiye gutera AFCM 23, tugiye gufungura urugamba mu bice byose, ati tumara kurufungura tuzakubita Kamanyora, dukubite, tuzaba turetse guhita bamwe binjire Bukavu abandi binjire mu Rwanda. Niko yavuze, muramwibuka. Uyu nguyu yabivugiye muri parade generale yakoresheje hariya ari hamwe na wazalenda. Ati ngewe by'amaseserefe ati ntabwo mbirimo, kuko byavugwaga ko uyu mugabo biriya ari kubivuga kugira ngo kuko yarasimbuye General Gasita, yasimbuye General Gasita, urumva. Hanyuma rero byaje kurangira uyu mugabo agize ate, avuze ayo magambo. Rero ku munsi w'ejo bivugwa ko aribwo yari yuriye helicopter, ariko banze intare za Sarambwe zari zabitaye mu mutwe zikumva ko uyu munyagwa yageze muri biriya bice, kuvuga ati katuma advancing turebe niba twamuta mu mvuto yenda byibuze. Ibi niko bisa birajya gusa, kuko uyu mugabo yavuye shishi itabona yuriye helicopter atahamaze n'amasaha 6. General Kiviri wari muri Kingurube, aho yaravuye ku kabuga k'indege kari Nyarubimbe, yego akabuga k'indege gato kagwamo kajugujugu, aho yaje guhita ahunga agasubira mu mujyi wa Uvira
mu by'ukuri uyu mugabo buriya uyu munsi niba yasinziriye, niba azongera gutekereza kwerekezaho simbizi, kuko Kingurube yarageze niho force za FRDC zari zisigariye ziri kurasa mu bice byo AFC yamaze kugeramo. Ni ukuvuga ngo ubu icyo bari basigaje ni ukuvuga ngo aho bari bahagarariye ni muri akisi za Kingurube kugeza amagingo ya ngaya. Kingurube rero barimo, ubwo ni ukuvuga ngo kugeza amagingo ya bamaze kuyishyiramo paniki ikomeye, kuko kuba ariyo iri kurasa yatuma FCM 23 inayinjiramo ikaba yanayigarurira, kandi mw'abantu mwe nimumva ngo Kingurube yamaze kubatombe, ibintu bizaba byamaze gute, byamaze kurangira ibya Shabunda izaba yafashwe, igitutu kinini cyane kuri Uvira, igitutu kinini cyane kuri Kalemi, ibintu bizaba byamaze gukemuka tayari. Ngayo ya Kiviri ntacyo yabaye, ntacyo yapfuye. Mw'abantu mujye mwitondana za social media, mushobora kuza kubona bandika ngo Kiviri ngo yarashwe, yari yagiyeyo, nkuko ku munsi w'ejo nabonaga ibinyamakuru bimwe byatangiye kuvuga ati Masunzu yafunguwe ngo ibiki, ariko oya kabisa, bavuga ko Masunzu yafunguwe kubera ko witwa Ruberangabo, witwa Kamanzi bari babonanye na Neva bamusaba, bamubwira ko agomba kubasabira Felix Antoine Tshisekedi akabafungurira Pacifique Masunzu, ariko uwo babwiraga bari kwibagiza yuko Nyamusaraba nawe ukorana na Masunzu afungiwe mu gihugu cy'u Burundi. Nyamusaraba nawe arafunze. Hanyuma ubundi utugara answa, ku batabizi neza, utugara twamaze kubamo de parti. Bari abantu barwanya bari abanyamanga mwabo bamaze kwigabamo kabiri. Nagiye mbisobanura, bigabyemo kabiri. Hari parti igizwe na no bita Generali Gasita, ariko ntabwo ari we titirere wayo, no bita Alexis Gisaro. Hakaba undi mubyeyi nawe wo kwa ba Gisaro nawe ukomeye, hakaba General Gasita, hakaba na Muniga Ntama we uri kuri tere. Iyo ni parti imwe bivuga ko ariyo yagambaniye General Masunzu. Hakaba indi parti yo mu Kagara, cyangwa urundi ruhande rwo mu Kagara, rwo noneho rwamaze gukubitika rutakiri ku ibere kuko rutangiye gufungwa, kuko ngo rwagambaniwe n'urundi ruhande rwari ruriwe General Masunzu, rukabamo Enoki Ruberangabo, rukabamo Nyamusaraba, rukabamo na Ntuza, rukabamo Nandera, undi uzwi n'indi n'uriya mugabo Kamanzi. Abo ngabo nibo basa nkaho bacitse amazi, batumvikanye na rura ruhande rundi, ndetse bagiye gusaba Neva yuko ngo basabira ifungurwa rya General Masunzu. Gusa barabisabaga ariko ntibyigeze biba, byarananiranye, byaranze. Urumva ntabwo Neva, abajenerali bafunzwe ni benshi hariya, wa mugani ntabwo Masunzu ari we kamara wenyine mu bajenerali 50 ushobora gufungurwa. Afungurwa se kubera iki? Kubera ari iki? Kubera arusha yarafitiwe ikizere kurusha Christian Chiweso Ngesa wari chef d'état major general. Ibyo ni birashoboka kubera ko Saruta Frank Ntumba wari chef de maison militaire, umuntu uba wizeye akagirwa ukuriye maison d'armement, ikitwa igikoresho cyose, ndetse ushinzwe logistique, kandi ushinzwe logistique ubundi abakorana na garde présidentielle, niko biba bimeze. So nguko rero uko situation zikomeje kugenda zitwara, nuko nguko abababwira ngo Kiviri ngo ibiki n'ibiki, oya yakiriye Hamana. Ibi ngibi rero ngo biratera igitutu gikomeye cyane kuri Shabunda, uko byagenda uko ariko kose, kuba utu duce tune twose twarigaruriwe, ibi biratera ubwoba bukomeye cyane ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Munyemerere ahangaha duhite tuhava gatoya, duhite dusimbukira ku cyitwa drone zaturutse mu Buganda. Mva mu Buganda ho kavugwa Kabagande nabo ndi kubavuga cyane kubera ko bamaze iminsi bari guhondagurirwa muri Grand Nord, zigiye bari gukubitwa, ukibaza utesizi ni UPDF kwe, bakubitwa neza bien, bakubitwa n'ikitwa Wazalendo. Amakuru twamenye ni uko kugeza amagingo zira bita ngo ni ADF ari za mayimayi. Amakuru tundi buze kugaruka nyasesengura, mfite n'amajwi, mfite n'amarikodi, ndababwira ni za mayimayi zirimo zirinjira amasikiriza b'Abaganda zikabarasa. So rero Muhozi niba biri buze kugenda bite,
sinzi ukuntu ari buze kubyitwaramo, ingabo za Muhozi zikomeje mu by'ukuri gukutikirira hariya. Hanyuma Rwitsakuku yaraye igabweho igitero cya drone muri iri joro ryakeye, ni igitero cyagabwe mu masaha y'igicuku, ariko buriya nubwo twahita amasaha y'igitondo, kuko drone ya mbere yarashe 1h40, yarashe saa 7:42, drone ya kabiri irasa saa 8. Urumva bwari bukeye, ni mu kanya kashize. Hanyuma izi drone biravugwa ko zari ziturutse mu gihugu cy'u Burundi, zaje kurasa ahangaha. Muribuka ko Rwitsakuku kugeza ubu ngubu kontororwa na MRDP twirwaneho, nyuma y'uko bayivanyemo koalisiyo yari igizwe n'abo ngabo n'ubundi twavugaga haruguru. Bakaba rero kubw'agahinda kenshi bafite, bakavuga bati twebwe byanga bikunze reka tugire dute, reka twebwe byanga bikunze reka dushakishe uburyo bwose twakora iki, twahagaba tunahasenye. Kandi muri biriya bice birumvikana ni nyuma y'ibitero n'ubundi byagabwe mu bice birimo za Mikenke. Amakuru aravuga ko rero ibi bitero byagabwe, hanyuma drone zikongera zikagenda, ngo kandi bikaba bigoye kugeza amagingo ngaya kuba wakwemeza ngo uvuge ngo kuba wavuga ngo hangiritse ibi ngibi, hapfuye abantu aba n'aba. Ibyo ngibyo wenda turaza kuba tubireba neza, tubibagezeho mu makuru yacu ari imbere turi buze kugenda tubagezaho. Nyuma twihuse cyane reka tugaruke ku by'indege mw'abana, by'ikibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege Tshisekedi yatangaje, ejo nabigarutse nabivuzeho, yavuze ati twebwe ikibuga cy'indege ati tugiye kwiga uburyo tugifungura cy'umujyi wa Goma. Ngiri itangazo rya FCM 23. Umuryango wa FC wa Alliance Fleuve Congo uramenyesha abantu bose ko ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa kandi kigakoreshwa gusa n'umuryango wa FCM 23. Kizafungurwa kandi gikoreshwe gusa n'umuryango wa AFC M23. Ati atari bwana Tshisekedi Chilombo cyangwa undi muntu uwo ari we wese. Iyi ngiyi bishimangira ko AFC ari rwo rwego rwonyine rwemerewe gufata ibyemezo ku bijyanye n'ikoreshwa ry'iki kibuga cy'indege mu rwego rwo kubungabunga umutekano n'ubwigenge n'imiyoborere y'akarere kari mu maboko y'uyu muryango. Aya magambo si iyo yonyine ntahagije, yonyine ntahagije. Ubwo ngubwo wajya kumbwira ngo twebwe ngo vuvoye ngo ibyahe n'ibyahe, ibyo bintu bihuriye he? AFC yo yakuriye inzira ku murimo, iravuga iti ikibuga cy'indege ni twebwe ubwacu tugomba kuzagifungura mu rwego rwo kubungabunga imiyoborere, ndetse n'umutekano w'abaturage w'aho tuyobora. Harya buriya Tshisekedi aravuga ati twebwe ikibuga cy'indege ati hari ibingibi tuzafungura. Muzagifungura mute? Barahabavanye cyangwa wenda mwarahikuye, mufite ubundi bushobozi mushobora kuzakora, mufite ubundi bushobozi mushobora kuzakoresha ku bijyanye n'iki kibuga cy'indege. Kuko bagize bati concernant la réouverture de l'aéroport de Goma, la décision illusoire de M. Tshisekedi Chilombo actée en conseil des ministres de planifier la réouverture de l'aéroport de Goma à partir de Kinshasa est récusable et inacceptable. Le régime de Kinshasa n'a ni la légitimité ni le droit d'envisager la remise en service des infrastructures aéroportuaires situées en territoire libéré qu'il avait délibérément pillé et saboté. L'aéroport pourra et sera ouvert uniquement par l'AFC M23 et non par M. Tshisekedi Chilombo ni par quiconque autre. Kagaka koko nyere karabaye, nta bindi byinshi nshobora wenda kwirirwa ngaruka. Hanyuma bukumbirwa imirwano yabaye ku munsi w'ejo, n'ubundi babasubije inyuma. Twababwiye ripoti yari kiri provisoire, na n'ubu iracyari provisoire, turacyarindira imboni zacu. Ni muri axe hakoreshwa za Vodacom gusa biba bigoye, igihe baboneye aho kujya kwi-install ahantu ha Orange biba bigoye. Ikindi gashanje ni bya bitero bya infiltration, aba ari ibitero bishobora kubapermita kwigarura akarere. Ni ibyo ngibyo n'ubundi ni nk'ibyo ngibyo baba barimo. So reka rero wenda dusoze tubabwira ko ari uko nguko bimeze. Gusa mu mujyi wa Goma yari Kivumbi na Jaso
byari ibyishimo mu mijyi yose ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko RDC cyangwa Leopard bakunze kwita Leopard de Sarambwe bari bamaze gutsinda igihugu cya Nigeria ku mapenaliti. Byari byiza, ubundi bari barangije ari igitego kimwe kuri kimwe. Nigeria ariyo yatsinze igitego cya mbere, hanyuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaza kukishyura binyuriye ku mukinnyi wayo bita Meshak Elia. Meshak Elia arazwi ni Kigali, ndabizi abadukurikiye mwese muri Kigali muramuzi. Meshak Elia muri shane ya 2015 ku babyibuka, n'ubundi yakinaga mu bakinira indani, niwe waje mu by'ukuri kwishyura igitego cya Nigeria. Hanyuma bagiye muri prolongation iminota 120 irangira ari iyo ngiyo, byanananiranye nta gutsindana, bahita umusifuzi ahita afata umwanzuro wo kujya kuri tirobi cyangwa penaliti. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iza gutsinda mu by'ukuri Nigeria. Ndabashimiye cyane, amakuru yacu yo nakagaruka, bye bye.